Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek ule July ni thum sang ni som ni pali ania thu thar sang ka ngai thadona abutan nan Israel le Hamas in dona lam thu thar hingai thate ang Israelin khan Ionis chuasan tura thupe anzom nuwa Palestinian mi som pani anthia chung ko pakhata mi pakwa antela safe zone ruat sa anthi ni in Associated Press chuan ata langani UN chuan Israelin khothlang lam khopui khan Ionis bula mun rang chuasan tura thupe ka pe ka wangin mi nuai ni le singa vel angong ni in na chuta Gaza aral tlan zong song hi makta duai khat le point kwa anting to nia chuta ni kan Eunisa European Hospital atanga damlo le hliam tuar na zual tam tak antan chuan nuwa damlo pathum chaw anom to ti World Health Organization IO Rick people kon chuan asoya Israelin leilama abei dona wangin hospital hi bei pui thak na tanga a him theinan pui na nge na ni Israelin West Bank ka Nursam refugee camp thona manga bei pui a thak na mi pali an thia darkar som ni palikal ta chunga he muna Palestinian thi zong zong chu paru kanting to a mei chia le nau pang pakhatan telani The New York Times sina source atarlan lo IDF ne na tanga athudon atarlan dan chuan Israel sipai huai tu ten tundin muna Hamasin thunei na an changani point Gaza indona ti top andu thu The New York Times an ril chu Prime Minister Benjamin Netanyahu ngai dana ni lo na samaya Netanyahu thu soi office in anti chua hetiang party an mingpo tarlan lo te tu tenge an ni ka hrelo chiang taka ka soi du chu engma an soi ang hi thleng lawang indona hian athil tum zong zong ati hlotlin nuwa chau indona kan ti to pang Hamas nuai bo vek le kan mi an man zong zong chua vek nen ti na soi ani New York Times reporta Israel sipai ho tu hlui le ho tu ni mek pakwa ten indona chol san chu mi man te chua zalen thei na kong thaber ni in an ngaya hei ba ka hian Lebanona Hezbollah ne na indona a umpain ral thuam stock tlak cham to le sipai chakna ti pun angai antia Netanyahu chuan sipai te hian political fuai tu ten an thil tum an len chua theina tura an mamo zong zong engma tlak cham an la nei lo ti in a soi thungani Israel Prime Minister Netanyahu chuan Israelin Hamas so military chakna chut chiat be pui chu amor kan bok tan mek ti soin Hamas sipai ladam te po nuai chimit turin an be chun zom zeldon ti asoya Israel chuan Hezbollah ten an be na an ti top lo chuan tun thla chotnulam hian Lebanona Hezbollah te be turin ground attack neitran atum thu build chuan ata langani Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan conscription law soi howa session an nei na Israel Army in aranglamin sipai singkhat amamo thu atar langani Netzarim corridor lama IDF sipai omte mortar bomb mangana sataka beina IDF sipai pahni thiin liam tuar engemosa anom bokani July ni khan Israel chuan Gaza strip chim lama khan Ionis khopuya tangin Palestine mipui tam tak anol puya voi khatason chua huk tumin thupek achua khan Ionis khopui chaklama tangin chung ko engemoza chu lai pui manga be na wangle Israelin son chua awawa wangin antlan chia ani West Bank laba in ka anana satak laomin Gaza a po in be na alakal mek zelbok West Bank marlama tulkam khua in ka na thlenga IDF sipai pakhata thia Gaza chimlama tunnel chunga bom kam apu awangin IDF sipai pahni thin liam tuara nombok IDF te chuan Gaza le Egypt Pramria Rafah crossing chu an suwa sam chhne leni Gaza Health Ministry chuan October ni sari sang ni som ni pathuma tanga Israelin Gaza abeina athisa chu mi singthum sang sari zakwa som ni le panga antling to a liam tuar mi singriat sang sari za somli pakhat an ni to bok ni na soya darkar som ni le pali kalta khan Palestinian som ni le panga anthia liam somriat le pakhat an omani atibok Israel tan inatang thotan nia an chua mi somnga le panga jinga mi Faras al
samoni chuan Israel tan ina tan hre om dan asoya ngai ruat hlei thei lo khopa hre omani atia Israel chuan an mitang enkol konga international law an zom thle ni in an soi ve thung na in tang chua ka piang ten al samoni soi ang hian a hre om thu an soi vek nia tar lan ani al samoi ni chuan pindan pakhata mi som thum an khung thu le hri an vei thu asoya ni khata chono khat tomato le fang malep khat baka chang thop lep khat an dong ni in asoya ni Iran chuan Israel in Lebanon abe ani chuan Iran le a regional allies resistant frontin te chuan Israel laka indo an puangang tin an vau vele ta a Israel le Lebanon a inbun Iran thlop Hezbollah movement te chu ni tin deuh tho in ka prengin anom meka hei wang hian regional war chuakin indo na na sa zo a thlen lau na lian le ni June thla khan Israel le Hezbollah te in be na chu nasa zualin tongka in vauna mai baka ral thuam manga in be na thleng jing hle ni Israel sipai ta chuan Lebanon a inbun Hezbollah te be dan turwa manna an pom fel to atiboka hei hi chang le tin Hezbollah te chuan Israel in a be ani chuan boina na sa jok a chuakang atiboka ni social media platform X Iranian mission chuan thuchwa asiaba Lebanon beidon anga in soi hi Zionist psychological warfare ani atia mase full scale military aggression akal puilui ani machuan indona na sajok ina zuyanga resistant front zong song tepo anin rol vek thayani ti ina ta lang bokani nikum October thla khan Gaza indona chuaka Hamas le Palestinian militant tena October ni sharia Southern Israel runa mi sang khajang hi chuang ti hluma mi zanga vel mitang an rena tanga intranani Hamas te hi Iran thlopan nia Hamas te chetlak na chu Iran chuan fakzuin ma se in nam noina anei velo ati thungani Gaza indolain Northern Israel lama Hezbollah te chuan chet an lo la ve rang boka heng mai ba ka hian Iran thlop tho Yemena Houthis rebel te chuan Palestinian te an thlop zialan tirnan Red Sea commercial long te an be cham chi bok Iran hian kumsang khajakwa somsari pakwa a Iran sarkar United States thlop revolution manga an nor thak nuwa Israel chu ram angin apom du lawani kumin kumtir lam khan Israel le Iran indona chu mai launa lian man le a April tha khan Damascus Iran consulate chu Israelin airstrike manga bein Iran Revolutionary Guard pasari in nunnan chana pahni phei chu sipai general annia Iran thinrim chuan April ni som pathum le ni som pali khan missile le drone mangin phubalak man Israel hi beizui veni kha Lebanon helpol Hezbollah la chuan pathian ni khan Israel marlam chu drone mangin an beya Israel sipai som pariatin hiaman tuara anjinga pakhat chu adin muna thalo leni in Israel Defense Force IDF chuan asayani IDF chuan Hezbollah hian pathian ni chanulam khan Lebanon atangin Galilee Panhandle le Golan Heights marlam an beiti asoi puak thei thil phurtu drone chuan Melrom Golan area fuin sipai som pariat hian hiam an tuar pha ani pathian ni vek khan Hezbollah hian rocket mangin Beit Hillel area an bei boka ma seram ruaka atla ka wangin thilti chiat anei lo thung Israel sipai tan nikum October ni sharia an ram beitu Palestinian firfiak pol Hamas laka bei puyan thang nuwa Hezbollah hian Hamas an thlop nalantirin Israel marlam hi an lo bei zui ve ngalani October ni ria ta tang khan ni tin deuh tho an ram ribula Israel mi omtele military post te an beya Israel civil mi soman thi to a hemi ba ka hian IDF sipai le reservist som pa an thibok Syria lama tang poin Israel hian beya tok fawa ma se poi khoi na lian takero athen lo Hezbollah chuan Israel nena anin be mek na hian an mi le sa za thum somnga paruk an thi to ni na soya atam zok chu Lebanon chunga ni in thren khat chu Syria ami an ni Hezbollah ten Israel an be ngor chho zela wangin Israel point an ram marlam ram ria hian sipai tam zok da atumani palai te in biak na manga an buaina chu an chin fel thei lo chuan
sipai chakna manga mer atum ti asoyani July ni ni zana Russia MiG-31 ke indo thlona te chuan boruak lama tangin Ukraine an bei vele ta tlai lam khan Kharkov lama bom chak tak puak te a om le boka tin Poltava lama po beina a thleng bok thotana khan Iskandar missile te mangin Mirgorod Ukraine airfield chu bei ni in Su-27 then khat te ti chiat ania thotan nia tho khan Ukraine lam point Russia ram chunga Belgorod Kharks le Bryansk biala te chun le zan lama UAV te mangin an beya AFU te chuan Crimea lampo chun lama missile mangin an bei boka Sevastopol borvela air defense ten ma an la ani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan China chu NATO matiam le lutna te baka ral muan na ti buar chuara puin China chu missile le drone te siam chuana lama Russia puya Europa buaina thlen tua apu bokani China point NATO chu sangoi zone pui te manga daidan na siama buaina le indona ti chuaka apu baka China ram chung in rail ball na thlenga in rola apu let ve bokani thole ni khan Hungary Prime Minister Viktor Orban chuan Kiev khopuya tlona President Zelensky nen Ukraine buaina chungchang an soiduna Orban hian Zelensky nena kohran rewa inka hai siam lam soipuin le lam ve ve a inka na ti topa Russia nena indorna nei trana rota heyero hi chu Russia lamin an on arin omlem lawani tin Zelensky channa po riat alani lobok tuntruma Hungary Prime Minister in Ukraine atlo na hi Russia in SMO anei nuwa avoi khatna ani nge a tin Hungary in EU Council Presidency achel burtan na kai noi ani tel bokani thako chungin Russia chuan Ukraine in indo thlona aman lai pangalai anma ni air base lama aka chiat sak to ani Ukraine Air Force te chuan an Sukhoi 27 indo thlona paruk indo na muna tanga melza atla vela an hun te chu Russia lamin missile mangin pahni an ka chiat saka US le athurwal puiram ten Ukraine nena F-16 an pek tur te po an din mun tur chu engtin tak mi zelang mo India rama criminal law thar pathum Bharatiya Nyaya Sanhita BNS Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS le Bharatiya Sakshya Adiniyam BSA chu thotan ni atang khan ram puma mantran anita a he dan thar noya thuboi masaber chu thotan ni ve khan Madhya Pradesh Goliara zialu ani bok Union Home Minister Amit Shah chuan British hunlaya India ram dan siam te chu a hun atop ta a India mi teril ru put mang ping zokin thakani ati ataka kalchho puyani huna chuan khovel huwa point tunlai hun mildan thaper jinga mi ani yang ati in remna pek ngot thin chu dik takaro rel nain atha kanga thu buai te po ti khotlai lovin rang takangai tu ani yang ama chuan police te dikna chan vau chau hum him sak ani thina tuna chuan atuar tu victim le complaint the lut tu te dikna chan vau po von him sak ani to don ani ti in press conference anaya thotan ni khana soyani Home Minister chuan dan thar man tur chungchang zirtir tu master trainer sing khat sang hi chuan oma heng mi te hian ram chunga police noi som ni pahni le singa chuang te an zirtir don ti asoya criminal justice law thar hian poi khoina thleng thin po ati tlemin conviction rate po za som kwa vel aum to don ani ati criminal law thar noya thu boy masaber hi thotan ni chundar som pahni le minute som khan Goliar Madhya Pradesh motorcycle ru bau chungchanga zialu ani Congress Party President le Rajya Sabha Leader of Opposition Mallikarjun Kharge chuan thotan niya Rajya Sabha rorel in khoma rorel lai BJP le Prime Minister Narendra Modi chunat takina beya Kharge chuan mid UG exam boina le eptupol huai tu te man ani chungchanga Prime Minister le akai huai party chu bein Prime Minister Modi hian India tan zana thlenani
Modi aom chuan engkim ati thei ti in an soi thina ma se sang ni som ni pali Lok Sabha in thlang khan BJP in lulin na chu ati top to ani ati he thu hi thotan nia President Draupadi Murmu in Parliament joint sitting ma athu soi chungchanga motion of thanks soi ho na a soi ani Congress President chuan President thu soya khan ramtana mathlir le kai hruaina thata ka omlova Rorel Lai Party chu athu chawa mason na thlen tu ataka na thok tak tak lo ni ina pu'a Parliament President thu soya khan mirethei dalit le namle sakhotem jok te chungchang soilan a omlo ate Prime Minister Modi chuan tun thlengin hunrei tak tual chung boina thlen to na Manipur po alatlo lo tia soibok kharge chuan Rajya Sabha Chairman nena Mahatma Gandhi le BR Ambedkar lim te chu anom na mun ngaya da let le turin angen bokani thotan nia Rajya Sabha ro rel in khoma hian ep tu member te chuan nit boina chungchang soi ho an phut ve boka house laya an chuak khom le ani North Korea chuan thotan ni khan aram khochak lama ballistic missile akap chuak ti in South Korea military te chuan an soya amani lokin North chuan US in South Korea le Japan te nena military exercise an nei chu adu lo thu le dodal na alantir tur thu lo soilok to ani South Korea Joint Chief of Staff chuan North Korea hian thotan ni jing khan ballistic missile aka chua thu sain ma seral thuam chuan engtia thui nge a thlen ti te akim changin engma soya nei lo thung North Korea missile ka chua ma ni hi kalta khan South Korea US le Japan te chuan multi domain trilateral drill freedom each lotling takin an neya he sipai nun chan zirna hian US aircraft carrier destroyer fighter jet le helicopter te po mantel ni in ram pathum te hian missile defense anti-submarine le maritime interdiction drill te an neyani pathian ni khan North Korea Foreign Ministry chuan US South Korea le Japan te three-way drill chu adem na thui tak ti chuakin sipai nun chan zirna chu Asia version of NATO ti in US thiltum chu helai bialvel boruak tangzok asiamani ati North Foreign Ministry chuan thu chua asiama a sovereignty security te chu rammi pui tele helai region in muanna amu theina na bong him tlat don ti na soibok karkal tani lai ni khan North Korea chuan multi warhead missile alokap chuak to boka he advanced weapon hi US le South Korea missile defense ti chiat na tura siam ati North Korea chuan hlotling takin ral thuam a en chin thu a soi chu South Korea chuan a nol chak thung tun maya North Korea chuan bol hlo da khom na balun tam tak South Korea lama a chua to boka hei South Korea activist na political leaflet an the dar chan let na ni ti na soi ani European Union EU chuan tharuk dana president din mun cheltur ram anin thak thin chu thotan ni khan thlengin Hungary president ni hun ain her chuak ta ni Hungary hi Russia thian tharam an ni awangin rin an hlo lo ngal hle a ma se Hungary chuan kai foi turin om tak ni an tum thu a soi ve thung ani Hungary hi kum sang ni so matang khan nationalist prime minister Viktor Orban chuan a kai fuaya dan le sai kan ko chungchanga le mihring dik na chan vo hum him chungchanga EU nen hian boinan nei fowani Hungary hian Russia in Ukraine arun nuwa anin lai chin na achu chat velawa prime minister Orban hian Ukraine tan ral thuam apek du lo ba ka EU in Russia a rek na po nat takina social thinani European Parliament hian nikum khan Hungary hi president ni na chel turin mi pui sarkar tundin adu tak takem ti in zona siama Hungary chuan EU president mo phur na chu thattaka an hlen chuat thei anin ring ti in an chang Hungarian EU affair minister Janos Boka chuan kumin jun thla lai hol khan EU president ni na an chel huna chuan kai foi turin om tak ni tura anin tiam ba ka EU ram tele atnuaya pol rang rang chu thattaka tho pui ain tiam bok Hungary hi kumsang ni som le pakhat nuwa EU president ni nan chel le masak na ber tur ni in
Belgium chu an thak ani US Supreme Court chuan Trump thiama chantir ta Donald Trump patan thok khoi na tur thulom oma United States Supreme Court chuan thutluk na chin chia tlak tak siamin Donald Trump le US President hlui ta chuan thil sual tia pu an ni na an chungcha ngai to na prosecution laka himna thokhat partial immunity an nei ani atia hei hi Donald Trump patan chuan thubuai siama khin ani na ne na lian tham major legal victory atlingani US Supreme Court chuan he thutluk na an siam na just zong just pakwa chu an lung oi vek lo split decision atia just paruk chuan he thutluk na hi an thlopa just pathum mero chuan an pomlo thutluk na chu dan tlo chanemo dan mang emo a siamani lova ngai dan pom dan ideological decision manga siamani he thubuai thutluk na US Supreme Court in asiam na hi kumsang ni som ni US President thanna kha engma lova siam tuma phiarwa Donald Trump apu na ania just paruk ta chuan Trump apu na chu an paisak vek lova ma se he an thutluk na hian pu na akipui berero ali sakani just paruk US Supreme Court chuan President chuan athilti official eka chuan thubuai siam saka khinna laka himna neya an official eka ero chuan himna anei lo antia Trump thubuai chu court niam jok trial court ngai tu turin alana ni Donald Trump pu na chu kumsang ni som ni US President thanna Joe Biden a chakna kha paithak tuma phiaru beile tharum tho ti ani Supreme Court thutluk na pomve lo just pathum ta chuan an du lo na nat taka soyen thutluk na chu kan democracy ta na hla omani antia anjinga pakhat Justice Sonia Sotomayor phei chuan tuna chuan President chu lal dan chunga leng ani ta ni ati US Supreme Court thutluk na wang hian US President atana Republican candidate Donald Trump chu November ni nga US President than main achung thu ngai tu sak ani mel talawani he thutluk na hi United States a om nuwa Supreme Court in tun ma a President lo ni to te thil sual tia pu nalaka lia khu anni theina apuan masak perania Donald Trump chu US President zinga thil sual tia pu awanga achungcha ngai to masak berani Trump po alom ama social media platform Truth Social a chuan horop pui hirin big win for our constitution and democracy ti ina posani hati lai hian Joe Biden atelam ve thung chun thin ul le a media ten phone manga an biak a chan na Deputy Biden campaign manager Quentin Fox chuan atong pa a dokan a chumri riat thei ania immune they just handed Donald Trump key to a dictatorship ti in na soya just jinga pathum ta chu Trump president ani laya amidu taka arwatte anni ati President Joe Biden point Supreme Court thutluk na chu tun ma ala umai lo thil lo takani atia Supreme Court thutluk na chuan dan ro rel na rule of law a phet thua American ta na thil poi takani ati US Supreme Court a just tam jok ngai dan chuan court niam jokin Trumpan himna pumpulum anei tia an tran na chu alo paisak to a Supreme Court just paruk ta chuan President chuan a official conduct himna pumpulum anei lova ma se a private eka chuan a chungcha ngai to sak thei ani anti ani Supreme Court Chief Justice Robert chuan President in Department of Justice a soi pui thil ta chu President official ekania chutiang thila chuan a him pumpulum ani ati thubuaya Trump pu na chu law enforcement agency chu atan na chui turin anorluya chung ta chu thutak tak nilawa mu ania chu vote niklovin result angong ti ani Supreme Court in alan angin trial court chuan President ani na angin Trump chuan engtenge ati fia ania hei hian rei tak aladu mai thei thubuai ngai to na chu November thama a tran ani arin omlowani heti ani chuan Donald Trump chu US President thanna le President ani na tura dal thei anom don talo ti na
ani ber ome